Бағал жамават, Аллах Субханаху Тааля Силь кітабында айтады: وَتَعَوَّنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَّنُوا عَلى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Аллах Субханаху Тааля айтады: білеклік еттіңіз бір-бірге ақшылықта, Аллаху Тааладан қорқмақлықта, білеклік етмеңіз бір-бірге günahлықта, дұшманлықта, қорқуыңыз Аллахтан, Аллаху Таала ачы азап чектірушіді. Аллах Субханаху Тааля бұл аятында мүмин адамларға, мұсылманларға ақшылық жұмышта, игілік жұмышта бір-бірге білеклік етерге шақырады. Түзлікте Аллаху Тааладан қорқмақлықта бір-бірге білеклік етіңіз, дұшманлықта, günahлықта бір-бірге білеклік етмеңіз дейді. Мұсылман адамны жашау жолының жорықларынан бірі. Қайда ақшылық көрсе де, ол ақшылыққа білеклік етерге ізлейді. Қайда амаллықны көрсе де, ол амаллықтан тиярға көрішеді, аңа білеклік еткеледен бір заманда болмайды. Жашауымыз барысы да түзлікке, ақшылыққа білеклік еткен халде өткен. Олды мұсылманны өрге көтірген байрағы да. Аллах Субханаху Тааля айтады: وَمَا تَفْعَلُهُ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ. Қайсы ақшылықны етсеңіз де Аллаху Таала біледі, аны дейді. Еткен ақшылықларымызны, игіліктерімізні барысында Аллах Субханаху Тааля біледі дейді. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Аллах Субханаху Тааля айтады: не азны да дейді, не азны да мисқал теңлі бір кесекчік теңлі бір ақшылық еткенні Аллах Субханаху Тааля біледі, амаллық еткенні де Аллай бір кесекчік болса да Аллаху Таала білет дейді. Айтқанымызны барысында баш мағанасы ақшылық жұмыш болған жерде мұсылман адам табылынырға керекті, амаллық болған жерден мұсылман адам ұзақ болырға керекті. Ал-муслиму мен салим ал-муслимина мин лисанихи ва едихи дейді. Пайғамбар Аллах саламы аңға болсын, мұсылман ол кесіні қолы бұлада, тілі білада башқа мұсылманлыға заран жеттірмеген ол дейді мұсылман. Мұсылман адам халыққа хайырын жеттірген, хатасын жеттірмеген, тілі біле болсын, қолы бұла болсын дейді. Мұхаммад пайғамбар Аллахның саламы аңа болсын айтады: иман 70 біле бір кесек даражат дейді. Аны эм ұлысы ла илаха иллаллах, эм кичесуы жолдан чырмауыны, адамлаға чырмау еткен чырмауыны кетерген дейді. Сөзімізні көбісі де аны төгерегіне барады. Иманны içine кірген жұмышладан бір қауымын үсінен айтырға ізлейме. Иман, Аллах Субханаху Тааляны бірлігіне шағатлық еткен. Иман, ол жолдан кемчілікні кетерген. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ол хадисінде айтады: ұялшақлық та ол да иманнан дейді. Қылық, адамның үстінде болған қылығы да, ұяла білгені де, ол да иман дейді. Аллах Субханаху Тааляға разылығы үшін деп намаз еткен, ораза тұтқан, зәкат берген. Ол біз айбадатқа санаған бір қауым жұмышлабла чекленіп қалмағалайына қаркүлік еткен іші бізді, ол да иманны бір кесегі болғанын айтады. Жолдан кемшілікні кетерген, ол да иман дейді. Пайғамбар Аллахның саламы аңа болсын айтады: «Урида алейя а'малу уммати хасануха ва саййиха, фаваджадту фи махасиниха а'мал, фи махасин а'малиха аза юмату ан тариқ». Пайғамбар Аллахның саламы аңа болсын айтады: «Үмметімі еткен ішлері маңа көгістілінді» дейді. Үмметімі еткен ішлері маңа көгістілінді, ақшысы да, аманы да дейді. Ақшы ішлені içinde дейді. Ақшы ішлені içinde жолдан кетерілген кемчілікні көрдім дейді. Aman işleni içinde ve mecgitte tükürükünü gördüm deydi. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında mecitlerini tüpleri şöndüçe küyüzle jayılıp düğülerle. Kum edi. Onun için ol namaz ede turgan zamanda ne de başka zamanda
tükürürge boluyla. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ana aytadı. Akşı işlerini içinde yoldan keterilingen kemçilikti deydi. Bir taş tapsız mı turadı? Bir butak tapsız mı ösüp turadı, tapsız mı avıp turadı? Ol zatını ketergen, tazalagan, Müslümanların yolların açık etken, akşı işlerini içinde anı gördüm deydi. Amallık işlerini içinde ve mecgitte etilingen zaran, bir kir koyup ketken, kir kondurgan, kir düşürgen. Bizim zamanımızda tükürgen degen, ol jürgen zat düylese de kişi mecgitte tükürmeydi. Allah'a şükür. Alay kesini üstünden tazalamağallayına mecgitke kirip, mecgitte kir etip keterge boladı, kirin düşürüp keterge boladı, bir zaran salırga boladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aman işlerin içinde ve anı gördüm deydi. Peygamber Allah'ın salamı anga bolsun aytadı. Beynama racculun yemşi fi tariqin veceda usnul şecere av usnul şevkin fe akharahu fe şekerallahu lehu fe afara leh. Peygamber Allah'ın salamı anga bolsun aytadı. Erkek guru yolda bara turgallayına yolda bir butakını çırmav bolup turganın gördü deydi. Butak esede, şinji esede deydi. Sonra anı bir canına keterdi deydi. Yolda çırmav olmazça bir canına keterdi. Allah subhanahu teala anı için şükür etti. Etken günahların keçti deydi. Biz bir ulu jumuşlanı sünneni aytmayız. Bir taunu bir yerden alıp bir yerge taşıganını sünneni aytmayız. Alay har küllük yaşavımızda aylangan yerimizde bir çırmavını bir canından alıp bir canına ketergen ol çırmavını yok etkenini sünnen aytabız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir şenjeni yoldan ketergen deydi. Bizni ellerimizde, yollarımızda, aylangan yerimizde nençe şenji, nençe butak, nençe taş tapsız turadı, nençe çungur turadı, nençe adamın ayağı arı düşedi, nençe malını ayağın açıtadı, nençe meşne arı ketip buzulalla zaran tiyedi. Anı barısında ketergen, ol zatladan bir canına turga küreşken, ol da cennet yollarından bir yoldu. Ol da suaplık işti deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşı işlerinde, aman işlerinde Allah-u Teala manga kögüstkendi ümmetimi degen zamanda ol eksin sağıngandı. Aladan ullu işleni sağınmay koysak da mecgitte etilingen zaran aman işleni içinde emgiçesi görünüyse senin üstünden akkan bir toprakçık, bir çöpçük, bir kirçikni ağzıp kettin. Yoldan anı kibik bir kemçilikni keterdin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem manga anı kögüstken deydi Allah-u Teala. Biz o zatçıklara es bura başlagan kezude o zamanda ulu zatlarını sünnen aytır gereklisi bolluk duyulup deydi. Nek degende ulu zatlarını biz alaysız da koymayız. Ulu zatlarını yoldan keterebiz. Mecgitke de ulu zaran salmayız. Nek degende biz ol uaq zatlağa okuna alay es burup başlasak. Abi Badra aytadı. Allah ona razı olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e ayttım deydim. O Allah'ın keleçisi "Allimni şey'en yenfa'uni." Manga hayır keltirlik bir zatını üret manga dep tiledim deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabı Peygamber'dan tileydi. O Allah'ın keleçisi manga hayır keltirlik zatını manga üretsin deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat "İ'zilil aza an tariqil muslimin." Müslümanların yollarından kemçilikni keter deydi. Müslümanların yollarından kemçilikni keter deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bulayda yoldan kemçilikni ketergen, manga hayır keltirgen zatını buyur degende, ayt degende anı nek sağıngandı. Namazını et, orazanı tut, farzlarını toltur degeni sağınmagandı. Ala başka yerde sağınılınganla, har bir kesinin yerinde sıyı bula, namısı bula, farzlığı bula, ululuğu bula, güççelliği bile. Alay, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem esimizni buradı. Ol ashabını esin burgança, akşılıkla cennetni yolu, Allah-u Teala'nın razılığı, ma bıllay gitçe zatçıkla bula da işleyen et deydi.
Бірле сағыш етерге болуқ тұлы. Да мен ол күтче затчықланы жиып, қачанға дәрі Аллахны разылына жетіп, қачанға дәрі суаплық базмадымы толтырлық ма? Мен аннан есе бір ұлы жұмышыны етейім да, бір тауыны бір жерден алып бір жерге салайым да, аны бұла ол маңға тамам болып қалады дей, деп сағыш етерге болуқты. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның хадислерінде біз аңа жауап табабыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Раайту раджулан ятақаллабу фил джаннати фи шаджаратин қата'аха ан тариқил кана ту'зил муслимин." Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Жәннетте ары бұла бері аунаған еркек руыны көрдім" дейді. Аунаған енді кесіні керегін табып, тыншылықта, рахатлықта, жәннетте кесі сүйгенше, кесін жүріткен еркек руыны көрдім дейді. Бұсырмалланы жолларыны үсінде өсіп тұрған, алаға заран келтірген бір терекні кескен үшін дейді. Көп меткенді. Bir kere ot aldırıp öldürüşbağa bir kere keskendi. Bir жұмыш etkenteydi. Gitçe miydi? Ulu mudu? Bizni gözümüzde gitçeydi. Spassız görüyoruz anı. Alay Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah subhanahu teala ana bergen savganı aytadı. Cennette kesi sügençe aylanı itteydi. Etken жұмышы vanet zaran keltirgen bir butaqını keskendi. Kesigiz qarağız. Köp metti, az metti. Allah subhanahu teala savganı ol biz sungança ullu qalaulağa mı beredi? O ise taza yürekten etilingen bir gitçe zatçıqa da beremidi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadı: "Kullu sulama minan nasi aleyhi sadaka. Kana yawma tatla'u fihi şamsu ta'dilu bayna ithnayn sadaka. Tu'inu racula fi dabbatihi fatahmiluhu أو ترفع له عليه متاعه الصدقة وكلمة طيبة صدقة كان كل خطوة إلى الصلاة صدقة." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadı: "Adamны deydi har күннен har jigi üçünde sadaka eterge kerekti" deydi. İyi tınlağız. Jig dualarını marap turgalla iyi tınlağız. Jikleri birden ayrılgan zamanda bulay okurga kerekti, bulay sadaka terge kerekti, bulay жұмыш eterge kerekti. Anı jikleri tabi ayrılırça жоmakna hırna der. Alay aytxallay tınlağız. Har künnen adamını, har jigi üçün, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başa hadisinde aytadı, adamını 300 bile 60 jigi var deydi. 300 bile 60 jigi var deydi. Har jigi üçün de har gün çıqqandan batqın çıqa deri sadaka eterge kerekti deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ol hadisinde bizge takbirini de, tasbihini de, takbirini de, tahlilini de sadakat deydi. Subhanallah, alhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu ekber, ala barısta sadakalallah. Duha namaz etkenin sadakadı, nafilala etkenlerin sadakadı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisinde var, ol sadakanı başka yollarında anlatadı. Adamlarını har künnen harjikleri üçün sadaka eterge kerekti deydi. Ekevlenini jaraştırgan ol sadakat deydi. Birevlen atına mine almay turu ise minerge boluşan ol sadakat deydi. Hapçuklerin kötürüp ana bergen ol sadakat deydi. Akşı sözünü, arı sözünü aytxan ol sadakat deydi. Mecgitke bargan zamanda, namazga bargan zamanda har atlamın da ol da sadakat deydi. Ahratlarına sadaka jiyarga küreşkelli, jiklerini sağışların etkellege Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem açık aytıp duradı ne terge kerek bolganın. Har jigin üçün sadaka kerekti, har jigini sadakası da olt deydi. Adamlağa bileklik etken boluşkan, kartını körüysen joldan ötörge boluşkan.
Hapçugün kötürü almay turu ise hapçuklerin kötürüp üyüne eltken. Barısı da sadakat deydi. Kaysı akşı işini etsen de, ol akşı işle, ol sana har künnen kerekli 360 jiginge eterik sadakan, ala barısı da har künnen etip turga bizni borçlarımızdan bir borçtu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bizni anga çakıradı. Bize o zatlarını etmegelleyine adamlara zaran tiydirip başlasak, kesibizini üyübüzden çıkan kir suyunu bir jerde çungur etip arı yerini ornuna adamla aylanan oramga jiberemiz. Burnunu da sürtkense, üstünü başını da tazalagansa, sapın suulabla birge andan başkasın sağınmay koyayık, bitteu barısı da oramga baradı. Anı sübleva adamla aylanallı. Жазда иіс етет, қышта бузлап буз болады. Sen Allah subhanahu ta'ala sana buyurgan sadakаны eteme деп ol kemçiliklerini keterir жеріңде. Sen ol kemçiliklerini etkelleden esin. Sana ol suap жазылынырық жерде günah жазылынса, ol çırmağını ketergen jannetke teyişli bolu ise ol çırmağını salgan nege teyişlidi? Sağşeteyi gansünden. Suaplığı cennet esi. Günahlığı neydi? Ola bizni ellerimizde jürgen zattı. Bizni oramlarımızda bolgan zattı. Üyübüzde kiribizini, üyübüzde bukturup bakçabızga, bir çungurga yer ornuna biz oramga iyemiz. Ol bu surmallık mı? Değildi bu surmallık. Muhammed Peygamber Allah'ın salamı anga bolsun, Medine'ye köçüp gelgenden sonra ashaplarına üretiydi. Çüyütlege uşamağız, oramlarınızı taza tutuğuz deydi. O zamandaki çüyütlerini töreleriydi. Üyünden baguşun jiyip dışına atkan. Alaga uşamağız, oramlarınızı taza tutuğuz deydi. Bugünlük günde bizni ol Peygamber üretken akşı törelerimizni gavurla barısta keslerini algalı, çüyütlüsü de Hristiyanı da başka biri de keslerini ol cahil törelerin bu surmallığa atkandılar. Bu surmallığa da anı aryu atlabla aryu kabukka çulgangan Evrostandart dep keslerini gavurluk törelerini keslerini alıp barallar. Bizden çıkan esi, kılık da, tazalık da, ariyuluk da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatından çıkan esi. Bize o şeriatını tutmağalla yolumuzda, kesibince yaşamımızda bardırmağallayına, kesibiz adamça yaşamağallayına, kesibizini kirge, kesibizini haleklikke, katışlıkka atıp durgan. O Allah subhanahu ta'alaga juğuklaşu mudu? O ise uzayu mudu? Akıllarında biraz katılık bolgan. Bu surmalla alay aytallar. Allah-u Teala ibadet namazdı, orazadı, zekattı, 5 farız. Andan arı atlap başladın, ol barısı da dünyalıktı. Dünyalıkka batılarga gerekmeydi deydi. Ol dünyalık değildi. Ol dünyada eterge gerek cennetni işlegen jolundu. Sen kesini elinde yaşagan жерinde jolun tap bolur üçün dep küreşip taşını bir taşka salıp jol işleysen, ol cennetke işlegen jolundu. Sen dünyada jol işlemeyse, sen cennette jolunu işleyse, sen su tap barsın dep adamlağa taplık eteme dep su tartıysen, sen cennette sana dep barlık çerek sulanı bardırasa, sen adamlağa tap bolsun dep terekle salıysen, sen cennette terek bahçalarını östürese. Biz ol közden kararga gerek biz.
Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizni ol көзден kararga üretedi. Yaşagan jerini tazalıkta, arulukta tut. Sen anı bula birge jannetini jasalaysa. Farzlanı sünnen hapar joktu. Farzla bolmagallay ol barısı da oyundu. Alay öse barıp farzlanı jerlerine salıp ol Allahu Teala buyurgan jumuşlarını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetin eti biz dünyabızını kuragan at bula, jasagan at bula, ahiratыбызны jasaganыбызны anıda unutmazga kerekti. Allah subhanahu teala yüreklerimizni tazalap, anı bula, kolubuz bula, çarxыбыз bula etken işlerimiz birgesine tazalarça Allah subhanahu teala barımızga iman bersin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem.